Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşavan şeva ve bxeyr. Rast dest pêkir piştî hefteyekê din. Em dîsal ser ekranên Rehber TV mêvanên mala we ne. Temaşavanên hêja îro bernama me de di mêvanên me hene. Mêvanê me yê ewil ji Rihayê Birêz Yahya Turan parêzer. Mamoste em xêr hatin ser çavar hatin. Peki Yahya dengê min hat we gelo? Birastî li gor texmîniya min kek Yahya di deng de pirsgirêkekê dikişîne bi hevalên me lê binihêrin ji bo vê pirsgirêka teknîkî çareser bikin. Em dewam bikin. Temaşavanên hêja li Yemenê do êriş û bombebaranekî hate rastkirin. Rastî rejima Siyonîst bi piştgiriya Amerîka û dewêlên Ewropî ji xwe nêzî seriya sal û nîvî de ye li hember Gaze û Filistîn û li aliyekî Lübnan û Sûriyê jî êrişên xwe didomand. Do li gor ajansa xeber û daxuyaniyên ku di ajansa de derbas bûn bi pêncî teyara êriş li hember Yemenê rastkiriye. Wekî ku hûn jî dizanin rojekê berê Müslümanên Yemenê, berxwedanên Yemenê yê Hereketa Ensarullah bi fûzeya êrişî rejima Siyonîst kiribû. Heta balafirgeha Ben Gurionê jî bi fûzeya em bêjin îsabetê fûzeyê jî kiribûn. Li ser vê êrişek li Yemenê hate rastkirin û dîsa li hember Gazeyê jî êrişê xwe didomîne. Em ê li ser vê meselê qismekî bisekinin. Gemiyeke di nav behra em bêjin beynel milel ku ne sînorê rejima Siyonîst tê qebûl kirin ya jî sînorê dewletên din vê gemiyê vê keştiyê ku dixwestin alîkariya însanî ji Gaze re bibin û dengê Gaze bi şeklekî bidine sehkirin. Ew jî ji aliyê rejima Siyonîst ve êrişek li wan hate rastkirin. Ev jî mijareke me dine ku em ê serê xeber bidin. Kek Yahya hûn xêr hatin? Dengê min tê we gelo? Birêz Yahya Turan dengê min tê we? Na. Kekê Yahya Turan dengê min seh nake. Rejima Siyonîst li aliyekê jî êrişî keştiya însanî kir. Li aliyekî jî li Tirkiye temaşavanên hêja em dem dem vê meselê xeber didin dînine rojevê. Tirkiye tiştê ku ji destê wê tê li hember rejima Siyonîst hêzê de tir divê pêk bîne. Rayedarên Tirkiye dibêjin em di nav hukûqa navnetewî de tiştê ku ji destê me tê dikin. Lêbelê li aliyekî din jî li nav Erdoğan Tirkiye ew kesayetên ku hemolatiyê Tirkiye ne û hemolatiyê rejima Siyonîstin li wî aliyê çûne beşdarî qetîama bûne careke din vedgerin Tirkiye tatîlê xwe dikin. Li aliyekê jî protestoyên li hember rejima Siyonîst ya jî protestoyên ku dixwazin dengê xelkê Gaze bidine sehkirin li Tirkiye ev kes jî têne binçavkirin. Ev jî meseleyeke Tirkiyeyê. Yani kesên ku li Ankarê, li İstanbulê, li hinek devera dest bi protestoyan dikin ji bo ku rayedarê Tirkiyê li ser vê meselê hinkî dijî hişyariyekî, hinkî dijî em bêjin gavê dîtbar, gavê balkêş bavêje ew kes têne binçavkirin, têne girtin, têne derdest kirin heta hinek devera jî ji aliyê kesên ku xwe di ser hukûqê de dibînin, di ser hêzên ewlehiyê de dibînin, êrîş wan têne rastkirin. Li akademisyena di mehê çûyî de em bêjin êrîş hatibû rastkirin. Ev jî li Tirkiye yani em ê van her du mesela bidine kêreka hev aliyekê dilê me ser Gaze dişewite li aliyekê jî tiştê ku li hember Gaze ji bo piştgiriya Gaze tê kirin em li hember wan
gavên tund davêjin, gavê hişk davêjin, em ê van her diya serê xeber bidin. Temaşavanên hêja Serokkomar Birêz Recep Tayyip Erdogan sala 2025 sala aîlê, sala malbatê îlan kir. Ji ber ku divê warî de, di warê aîlê de, warê malbatê de hin meseleyên giran ya jî hin pirsgirêkên giran li pêş me ne. Hilweşîna malbatê aîlê, devjevberdana jin û mêrê, ketina reqamên em bêjin nüfusê, hejmara însana her diçe dikeve, evana tev pirsgirêkên hember malbatê ne. Ji ber vê Serokkomar wek polîtîkaya dewletê îsal sala 2025 sala aîlê îlan kir. Li ser vê hin em bêjin saziyên civakî, hin saziyên sivîl xebatan jî rast dikin, em bêjin bername têne rast kirin, hişyarî tê rast kirin. Hevî vî awayî jî çareseriyekê ji vê meselê re nayê dîtin. Hüdaparê li ser vê meselê teklîfeke qanûnê da meclîsê, di vê teklîfê de çi hebû, vê teklîfê bi çi rengî ji aliyê hin medyayê hate xwendin ya ji hinek siyasetmedara ve çawa hate xwendin, em ê ser vê meselê jî bisekinin. Kekî Yehya hûn xêr hatin? Malava bi xwe iştirak. Elhamdülillah me dengê xwe gihande. Kekî Yehya çend car pirsgirêk derketibû di pirsgirêkeke teknîkî. Mêvanê me din jî ji Rihayê, ji Urfayê rojnameger Osman Gülebak. Kek Osman jî bi xêr hatin, serçaver hatin. Ji ber ku weşana me dest pê nekir, yanî mêvanê me beşdarî bernamê nebûn, min daketineke dirêj kir bi rastî mêvanên me em vê bêjin. û dawiyê jî temaşevanên hêja Ömer Çelik daxuyaniyekê da di ser medya civakî de li ser mesela devjêberdana çeka yê PKK wiha got di rojê pêş me de wê demekî nêz de Öcalan gaziya PKK bike ku örgüta xwe fesih kiriye. Yani em vê hêviyê dikin bi vî şeklî beyanatekî de em ê ser vê jî xeber bidin. Kek Yehya rejima Siyonîst ev car êrişî Yemenê kir. Me bi vê sernavî bernamê dest pê kir. Bi vê mijarê em dixwazin dest pê bikin. Ji xwe di seriya sal û nîvekî de ye li Gazeyê êriş û bombebaran qetîam didomin. Piştgiriya Amerîka û em bêjin hin dewelê Ewropî em binêwan em vê meselê li aliyekî dihêlin. Ev jî meseleyeke girîng e. Yani rejima Siyonîst tena serê xwe vê cüretê, vê em bêjin cesaretê pêk nayîne. Yan jî ewqa sîlih û ewqa piştgiriya maddî wê hêza wê tune ye. Ev ji kê dertê, vê çavkaniyê, vê qaynaxê ji kê dertê em dixwazin em ê vê jî xeber bidin lê do gor daxuyaniyê ku di medyayê de derbas bûn pêncî teyyare êrişî Yemenê kiriye. Li hin deverên Yemenê bombebaran kiriye. We vê êrişê çawa xwend? Yani ji ber ku Yemen li hember milletê Gaze wezîfeyekî bicîtîne û dixwaze qetîama Gazê bi şeklekî tiştê ku ji destê wê tê ew jî li hember wê derkeve. Lêberê rejima Siyonîst bi vî şeklî temamê deverê Yemenê da ber xwe û bombebaran kir. Yani Tofana Aksa'yı dest pê kir û heya îro yani evê dewletê wek İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika bana tevdi piştgirî dan İsrail ve keke Fatih Trump jî ve çaha gihat nivre yani reîstî hat neqandin ji heftê meha ewil heya îro got ki me Rusya me yani meydanê rakin û bila yani ev piştgiriya wanî Gazeyê wek hawê me bedelekî
gerek bidin. Bir havayı daxuyani wîna gotinê wîna çêbûn û li gor van gotinana jî Amerîka ji wê çaxê yanî zêdeyî nêzîka belkî piştîgê êrîş cardê li ser Gazeyê hat kirin û heya îro Amerîka êrîşê dibir ser Yemenê û li hemberê vêna jî Yemen jî ew jî êrîşê hem gemiyê Amerîka dike hem jêrekê de êrîşî rejma Siyonîst dike piyawî ew jî berxwedanekê dike di vir de wê çaxagê heke fatî Trump hat serî ku ez ê herba dawî bînim gerek herb nemînin yanî li ser dünyayê ez herbê naxwazim vî hawayî gotin kirin feqet siyaseta Amerîka ji ber ku teslîmî Siyonîsta bûye îro yani gotina Trump yani pere nake yani çi feyde nade lewra siyaset ne destê ne gotina wî tenêyê û tiştê dibêjî keke fatî tev de derew derdikevin yani ew wî gotibû ez ê herba xelas kim feqet herbekî nû li hember Yemenê herbekî nû da dest pêkirin eveya yani ne hew bi tenê êrîşekê ev herbekî nû yê li hember Yemenê elbette ki Yemen jî got ki em yani em ê vê berxwedana xwe berdewam bikin û wê piştgiriya me ji Filîstîn re wê hebe wê berdewam bike û hem jî herê Gazê wê çaxagê ev yani hatinê dorpêçkirin ji û ti nanê avê nahêle her ji wan re em ê jî berxwedana xwe berdewam bikin wê çaxagê em me gemî nehiştine ki her limanê yani rejma Siyonîst ji îro pê vê bi dest me bûwere em ê ji hewayê de jî wana dorpêç bikin û ji ber wilo jî êrîş dan wê lîmana hewayê a Ben Gurion havalimanı û ji ber vêna jî gelek seferê teyara jî keke fatî hatin betal kirin ber vêna yani ewana îca li hemberê vêna ev rejma Siyonîst jî gome yani wek havê dana ceza bikin em ê jî êrîşê bidin Yemenê û vî hawayî do şev jî êrîşekî biro bi kar anîn feqet yani wek me gotî keke fatî wan herê yani Yemenê jî wana jî got ki em yani em ê vê berxwedana xwe heta dawî em çi bedelê jî em bidin bela em ê bidin feqet em ê yani piştgiriya xwe em ê berdewam bikin keke fatî yani îro keke fatî rejma Siyonîst çi tiştekî dilê wê dixwaze yani ne gibi li hevatinê ne yani em bêjin bi rêya dîplomasiyê ve yaxud da em bêjin li hevatinekê dixwaze çi ew ê wek mesela Smotrîç ê dinê wek Bengivîr vana siyaseta û Netanyahu siyaseta rejma Siyonîst bi dest xwe xistine evê ji wan re tê gotin vana en êgê yani wehşî dixwazin xwîna Filîstînliya vexwin îro siyaseta rejma Siyonîst tev diketî dest wan dawiya gotinê xwe de tedî dorpêrekî hanê cardî beyanatê wan hebûn gotkin ku em ê Gaze tev de yani îşgal bikin eveya heqê me ye vî havî gotin kirin û siyaseta wanî îro didin meşandin hem li hêlekê dilê wan dixwazin Lübnanê dixînin dilê wan dixwazin li Sûrî dixînin wê bi dest yani îro Amerîka dibêjî ki divê ku em bi İranê re hinek muzakera didin berdewam kirin keke fatî feqet ez wilo yani texmîn dikim ku vî hawayî dewam bike welew ku yani muzakere werin kirin jî welew ku İranê hinek gelek tişta qebûl bike jî ev Siyonîst wilo yani wehşî evana wê yani ji qest yani wê hinek gahiyê nerast wê bidin Amerîka wê yani siyaseta Amerîka dibin esareta wan de yê wê dar dinê bikin hinek êrîşin İranê jî dahî wê werin kirin yani pêşeroş siyaseta yani di herema me de yani îro siyaseta gidmeşînin ne siyasetekî xêrxwestinê yê veyahûd da müdafeayê yê siyaseta îşgalkirinê yê siyaseta texrîbkirinê yê
وكيفاتي يعني إيرو أمبيجن وكأنها كي تدي بريانها هناك تشتلوا آنين زمان يعني إيرو أمبيجن تركي يعني بلكي إيرو رود يعني فيها إيراني فيها العراق فأنا كشان دولتي مسلمانة به إيرو بلكي راستا افراجما سيونيست هجومي وان نكريه فقط يعني بلكي دي زمانه كي وقت شغله في هواي افكار بمشي نشو ام بيجن بلكي 5 سال جي درباس نبكه كفاتي او رجما سيونيست ايريشي بينما يعني هو چقاگه اف دولت مسلمانه خونه كن يك وبهواكي يعني بيقولوا باش مدافعه كي الهمبر برجما سيونيست نكن ورجما سيونيست نكن يعني رجما سيونيست قاف باش تقاف بافيجي كيفاتي اف رجما سيونيست او ايريشي بين سلمه بله يعني ايرو سياسات اقد ماشين وياي يعني كي جيكي يعني دلي كي دري خوازه çünkü شما ورد كيفاتي بالكاريا امريكا حتى داوي لبشت مهمات نشكيس بينانه مهمات نشكيس امريكا جبل كيشكي سنك دولة عربة في يعني مسرفة دردخينه وفي هواي يعني تحساباش كسيناك يعني جبر بينا يعني يقولوا تفكر نجم مثلا بيجن يعني جبر بهيفيه كمرا ج خورتشيك نجبر يقولوا يعني راستيا مسألة أنا راليتيا حقيقة مسألة وهاتي خواندن بله بيش توي ببن تياي بله كيك عثمان كيك يحيى توران بله كيك يحيى توران بحثا ایریشک لهمبر ایران جیکر یعنی ون پیشروج شرکی هزیده تر لهفدو بلا بوه و بلای هرمی بوه و تخمین دکن یانا یعنی اف اقتصادا دنیای جی یعنی نبتنی ام بیجن رژما سیونیست و ام بیجن ایرانیه و شر بلکی دنیای جی دست پی بکه یا جی جعلی اقتصادی و جعلی آبوری و جی و گلک انجامی و دجوار هبن دوی رنگی ده وند دخوازن سر ایریشا لهمبر یمنی جی چی بیجن کرم کن ريما مستا شبه بخير جان بيجن برنامج وسيله خيرات ما وصلت دي اولي دا وزاغوتو يعني او حفتي جوتنا هدا او انا اقصى نقول باندورا وي بالستك الدنيا بوين وباندورا خد بدا سر جبوبي البته امن هذا نيفن البيشي الحريمي والحردر الدنيا قال لك باندورا ويل سر الدنيا هي سر حردر هي لبالي تلجبو ايران كو امبيجن تدي اسرائيل دو غزا كو يريش اجلستر ايراني ببه جبونا ويجي قال لك جهرا بلكي قال لك تشتري وسط امريكا فقط ترامب بتشتري ناقص يعني ترامب امريكا تدي هلا ابوريدا جي قال لك استنجي وان امتنين جبو اوقات قرار بريال في بيت ابي قرتنا جي جبو هلا ابوريدا امريكا قال لك استنجي بهنا جبو دمك بريفي تدي كنا نتنياهو تشو امريكا يجي يعني غوسك الايراني او بقى حتى انها ما بين ايراني وامريكا دا جي جبونا نوكليري هناك تماسي وانا هنا دارنتين وبلكي جي قال لك جي قافش تكونه لبلا واسرائيل في ناخذ يعني ناخذ لك ايران او امريكا نزي هبد بنياج ما بين هذا ديالوج كيفه تاخذ كل ايراني اخذت دي فرق بتقول من مطلقه من بشكل فكر امريكا بتشتي ناخذيه وجبونا به اسرائيل جي ان كان مثلا ان زيدتر باندورا يعني غزه جبو غزه باندورا مزدن لسر اسرائيل هي يمن يمن بلكي مسافه خدوره جي بلكي تدي ام فيجن روجا ان عوض لك اسرائيل تشاول في هرمي اوا بويا حتى انها ام فيجن الفيدري بوليتيكي دولتين ان مزدن امبرياليست قال لك اولويات اسرائيل بو يعني او شافوا روج بروجي وان قال لك يجبوا اولويات اسرائيل تمشين بروجا لبلا اسرائيل في مساله شنو داج سوريا جبوك اولويات وتيبه لسوريا داج هناك هاتا وهراندن امزان للبنان تدي ايريش حزب الله كرن قال لك امكز دراري ما زندنا حزب الله جبوني كو
ام بيجن جبو مندورا وانستر او بكن لبالي ايرو ام دنيرن نها زيدتر ايكو لهمبر اسرائيل سكنيا ودور واجي وحر دائم جرا فزادا و وزرار دي يمن مايا ويمن جي وفي داويه الحوالانيه وانخست يعني اللي يجي التياري وانخست وقال لك جي او جي اسرائيل رزرار كفر مزدنا بلكي زرار ام بيجن يعني هلا ابدا يعني شعات عندنا دا كشتني دا امنا بيجن يعني هلا مثلا خلق اسرائيل دا بيجا يعني اولهي الجمع هي بلكي يرو ام الغزينا يا ام الحماسي ام شرد كل بلي ام جمع اولهي هي اصلا كتنا يا خلق خرا نتنياهو في تشديد بيجا يرو ام دنيرن كل اليمني حتى اليمني تقا ام بيجن ابي وانا هنا يعني بيجم يجو ام تديق قلقاني ما هنا محفظه دكن ابي ما هنا لبني ام دنيرن كل الهوالانيا اسرائيل بنغوريون يعني اوكم مزنا يعني فزا يمني كل وراكت شوندا تديك حتى نها اسرائيل بلكي بسرنا في خو يريشا يمني نذكر في داويه جبونا كو او لناف قال خدا او ولوان همبر وان هناك او كذبن يعني نقاشي كذبن بيجن مثلا او مثلا اي جواب با نتنياهو كتيه ام بيجن خنجك جبونا بيت غزاك ما تبكيانا لسر فراك جبوه او امريكا تبا إيريشا يمني كرن لبلة أو إيريش اللي هو يمني بتكرينا إنجرك أم في بتكريك أم في أم بدن بالجواب يعني في بدن بالجواب ما مسته يعني إيرو حتى أنا أم زمان نكو إيريشا إسرائيل لو تنبو يعني بك حتى أنا إسرائيل تنبو هما أمريكا وإنجلترا يعني إنجليزان همان حروج ليمني إيري وشاخ تياري خو إيريش تكرن أم في زمان أما حتى ويروج حتى نها يمني جاراشون دا گاو نابتیا و روز به روز هم لهلا آویل بر گشتیه امریکای اسرائیل و ایک وان آلیکاریه دبن هم بروان همجی و فزی خوی درج منزلی وان درج بن داوجه اسرائیلی و حتی نی و ایریشیشون داشتی واناش بیانات کدا یعنی یمن تمثیلکار یمن بیانات دان گوتن کو ام و ایریشی لهم بر اسرائیل ام بردوام بکن حتی نی که گل غزای برچیبونه ببي حالي دابا حتى يريشي اسرائيل اشغال اسرائيل بردوام بكن امجي يريشي وان بكن امجي في زي بابنا ورا وباجي جبو غزه اميرو دنيرن يعني كسك اليكاريا غزه ناكه او سكناندنا يمني جبو عالم اسلامي ميناكه پر مهمه كرك مسلمان عموم دوله المسلمانه يمن جخرا بكنا ميناك ما يعني بعسا خلقي غزه وكرش برشيبونو وامبيجن زحمتیا کیلو تیدانه یک یحیا يعني نزی 3 مليون انسان بحث کن خلقی غزه قسمه کی جی در دورا غزه د چادرا دانه د کونا دانه قسمه کی جی د ناف غزه ده او آواهی کل پیاما بنجی يعني ببن مزلی مجی ام براتی دا بن بوی اراده بوی جسارتی لوی دردمینن بله دولت أخوة عرض أخوة أخوة ترك ناكن لبله يعني در دور وانجي قرتية هاتي دور بيش كرن جبرشين أزاروك دمرن يعني بيقى دوركي كو لي خلايبه يا دوركي كو مثلا هناك تشتا 9 كرن هناك درا امبيجن خلاي رادبن هناك درا برشيبون هي راسته لبله جيك وك غاز در دور او قافره امبيجن کلیکا بحراسپی مصر و اردن و دولت در دوراوی تیاره کیج دیاربکر را و بلکه چند ساعت دا بگیج غازه یعنی اوقا دسته ما نیزی هفدویه ام بیجن مسلمان دناو و هرمی دا اوقا خورتن قاشو هم سر بی بیجن لی ملت غازه لوی دش برچینا دمره اف سیاسته که چوایه یعنی اوی بکرده هره اف سیستما کو ایروتی آجوتن كيفاتي ولسر إيرو دور بيش كرنا غزي وبحساوي ناكر تطبيقي دنگ خوش نايم يعني بله كرمكن كيفاتي يعني إيرو متشاوى بيجن تشتيك يعني الغازي دقاومه إيرو
كومكوجيكي البرجعفاي زندية الهمبرة كرانا افتشت يعني راستا زندي بدستي أمريكا وفشتيري أمريكا إيجيب أمريكا إيرو وك إنجلترا وك فرنسا وفشتوينا ألمانيا أف دولتي هان إيرو يعني حتى إيرو تمام الدنيا يردقوتن أم يعني أمي ديمقراطية بينن تقوم بين العراق تقوم بين أفغانستان فيها وتا بحثا ما في مروفات كرن بحثا يعني يعني السر يكيتيا ملتا تقولن كي أمي أن هناك حقوق هنا أمي وان حقوقنا بمشين فقط وجهاق سيونيست يعني بو مسألة سيونيستا وبو مسألة يهودية إيرو لفي إشغال كار يعني تمامي ما في مروفا هم مخستن بالنجيوة يعني أو شوان بيجن ككفاتي وجهاق بحثا يعني برشيبوني تكرن جار ناجي شتنتين زمان شند روبري قلتن كي فاني يعني سيونيستي في يعني وحشي قلتن كي في الرهيناناجي برشينا بمرن قونا غمامي بنرد يعني ب2 مليون إنسان يعني يعني آفونان دسوان ناكف كيفاتي جيكي قوتي خن يعني مالك قانيك تنه يكتي كفني بن چادرا دمينن هبينا حساب ناكن دبيجن كي دبي يعني بيسيحب سدحب يعني رهينه ايرو هجم بيجن دست حماسه دبي بحثا وان رهينانا دكن بحثا برچيبونا وانا دكن بحثا تنبونا علاجاش بو وانا دكن كي بحثا بينجي سد انساني هون دكن اللي هما كاغلو يعني ب2 مليون انسان يعني چه حالي دنه بياخدتا قال برچعباي كي اف انسانا زاروكي وانا ببكي وانا دكن جنازه بمرن يعني ايرو بيفي يعني بيشتي في حفتي جوت مهي وبيشتي ايرو اف كومكوجياك لغازي تيكرين كيفاتي دولتي وك امريكا اي وك اوروبا بانا يعني ايرو بيفي نما كان بحثا ما في مروفا بكن فيها وتا بحثا انك حقوقنا بكن كيفات ابنا تفدر كتن قدراوه ايرو لهمبر يعني هات فهم كرين بانا وچراغ سيونيست كيفن يعني بياغوتا منفعتي وان كتي كيفن تهلوكي تمامي ما في مروفا دخن بالنقيقه والهمبر وانا هيك يعني تشتك ثاني هيك كيفاتي بقوتي كنت مجادله بوان ربك اگر تقاربه بقوتي تبوان مجادله بك تشحق وان در كيفت در كيفت تدر نكبت بالنقيقه يعني يلو تشتيجي يعني امبيجن كيفاتي نزيكي 6 سالي زيدتر درزيا دستي رجماسيون يعني اسد يعني بيجن بلكي بحزاره بسد حزاره انسان ايج كشتن ايج حبس كرن ظلمك وري كرن كيفاتي جناي زمان بنارن الفيدرا ولو كيفيه كتشيبوك اب انسانا اب ظلم خلاص به هناك يعني لسوري هناك حريه اباب بن هناك ما في اسلامي ما في انساني بدست انسانا بكفن او ظلمال السروان رابه يعني ظالمي اسد سروان شو حبك بينا انسان هات بروان تليت نره كيفاتي كي اف رجما سيونيست هناك درزي الهمبر يعني في رجما سوريين نه وانا تشويق دكش بوغ اسيانكاريه بكن خوينه برجينن جبوغ ايجا يعني سوري جي ام بيجن رجما نه يعني حيفيجوان يعني وانا محكمه بك بد دارزاندن ايجا به چوا و به ظلمه دكه وظلم يعني رجمانه ظلم احمد شارع ظلمه دكه والهمبر ايجا يعني قاشو ام مدافعه بنات كيفات يعني تشني وري يعني قومين كيفاتي يرو يعني بيشتي في هفته جوت مه بيشتي في حرب غازه تشني له قومين كيفاتي يرو رو هاو تشكي تاني بمايه يعني ماف ياخذ حقوق انسانا هاو قوات تستدى بتكار مدافعه بنات بقوتها تتنبه بشكريات تتنبه يكيديات تتنبه اوانا اف رجمه اف سلاحي نوكلير دستوانده اف اتوم دستوانده ايوك امريكا ايوك رجمه سيونيست ايوك اسرائيل اوي يعني وحشتك نو الدنيا دان دست فكرين كيفات يعني دريه حربا يمين
يعني راست دانه فكرين إيرو دهرم آمده أولهي جدو كثير نمائي كيفاتي راست فيا ولوي بنرن يعني حتى إيرو دولة أوروبا نجي أم بيشين إيرو يعني حرب أوكرانيا أبغى صار يعني هاو بالتاني مهناك بنرن دولة أوروبا بحثها 8 مليار دولار مصرف جيبو يعني صناعية مدافعية يعني عسكري مصرفها وينا ومي تخصيص بكن كيفات بله يعني آماده کاریا حرب کی تکرن عسكري بله مصرف عسكري كيف بیا جبر چه بو يعني نجبرگ اف سيونيست لدنياي جنفر اولهيج دنياي راكرن دولة دنياي راست آنين برها بس كارم فياج بيجم بلكي إيرونا موضوع مي فقط يعني باكستان وهندستان هاتن برها ام بياجي كارم بيجن كيلو بشت بيناد راستا كيفاتيك ورد تسكيت كرين السيونيست بشت في حربا قنوه يعني اغري بيناد كينغ فيخينن بشت بينا هندوره هندستان ده سيونيست يعني براستي اف جي مساله كمهم بو هندستان وباكستان جي دوان روجي داويه دا قفال هفدو دخن ولوي درجي تبلهويه كي نقاشه كي هي جبهه كي لوي درجي هي اف جي تي خبردان جبركو روجف بمجارن وها مهم دپیش تبو لسروي مساله نخواستم خبر بدن هيكو که یحیاجی مسئله آنی روژه رژیم سیونیست راست پشتگیریا هندستانید که او هندستان و پاکستان جی دولتین جعالی شرد جعالی چک و سلاحان و دولتین خورتون دولتین کو جعالی آبوری و اقتصادی و حکومت انسان جی پرزیده و ها نخواستم هندستان پیش و نچویه او جی يعني دماكو شركي دنا بين واندجي بدست بكرن افجي فلاكتك جبو وي هرمي جي رجما سيونيست دخوازه هرمي تبي برده بر آگر كاكو عثمان بحرا سپیدا ایریش لگمیه که لکشتیه که هاته راست کرن کشتیه انسانی بو ده همولاتی ترکیه جی هبون سال 2010 دا دیسا دروژه وهادا داویا و مهیدا گمیه ماوی مارمارا ام بید سانن کو ایریش لی هات کرن 10 مسلمانین همولاتی ترکیه شهید مونتدا يعني اف ايدي اخلاقي رجما سيونيسته وها گمیه انسانی جی به پروا ایریش روان راست که اون سر به مسئله چه خوازم بیشن ريموستا ذاتنا او اخلاقي زانك او اخلاقي اسرائيل يعني اخلاق اسرائيل بلكي زادت حزر الضهاده مديبو يعني جميع ما اشياء ما يمار ما ايضا مديبو لبل البيت وفانا اقصى شيء ما عنديك معلسف يعني سيونيست قرالي حقيقة ما في إنسانية لإنسانية الإنسان تكي نايلة يعني حرف ناف نيخوان وجبونا بيت إنسانية بابان لبلي ما لسبت تدري في هيد وقوتي اللي كده يدقرت في أو دولة الترتور إسرائيل ما لسبت جبونا حكومة في إنسانية قابنا بنجبونا بيت هناك نجبونا بأبجي في قوتو به هزه به تری تگرد وتکل کشتی مارمارا il pesciave mai يعني عم بيرناك تدي أبجي تاريخ كان ناس دابا مثلا تشيبو قال لك إنسان ما يجتهد هذا شيء بلد تركيا يعني جبنا في قابين قبيل نافت يعني شو ده قاب هذا آبيتين بلد هناك تشبه هذا فروتان وجميع حاله وجميع مثلا وجميع شكلك هذا فروتان الإنسان يكل بدره مقدور بون مظلوم بون يعني ام نال محكمه الدراج كلك جي افتنجي ديل و او يكون هذا فيجش كده جي او كره وي يكيه يعني يجري في درجه شهيد بو او كريويه وامشي في ابي دابو يعني في جشتيه دابو او جشتيه جيا انساني بو او وجداني بو يعني تكي فرتشتكي وزاره عالي كاري بلكي نكان جبو غزي بكره اما اهل سمبوليك دا يعني جبو كو غاستن كو مثلا غزه
alikari çebe yani belki insan denge wan tekbe insan wan bibinin bu navi kabaat u avetri wan dilerin kul in kun negat wan bahra go bahra yani bu ev bala prava diye bala be insani va maalesef eriş bu او insana gelek insan lezi brindar bu gelek ev geçtiyata sevutandın lebele am dilerin yani bu navi tişkit dengli kesinat yani که osman ji bo temaşevanên me meseleyê baş fehm bikin ya jî encama êrişê çawa bû gemî anha di çi rewşê de ye vegeriya yan çawa bû axubeta gemiyê çi ye? Newsa di ajansa de jî ser axubeta gemiyê jî pir xeber derneketin daxuyanî çê nebû yani kesek deng luan der neked yani mesela her insan da orada insana Türkiye bunu yani federe çu bunu federe am deriz mesela Türkiye hiç buna vet avak neker yani ya avak nata yani evke ne bu yani yani şermezarkirin çi bun rasti ji aliye şaxa wezareta karê derva şermezarkirin çi bun lebelê wekî ku ego wiha dixwestin bive şêrin yani akıbet şu an bu kesin nekir. Bele. Yani bir şey istifik der bastır. Yani Türkiye'nin yani politika Türkiye ya lehber İsrail namustan belki yani ame beşiktaş gibi serbestinin yani Türkiye lehber İsrail fazla ne fazla İsrail var lehber havdi. Vakit mesela ki meyder ve hakan finacı gut kanna gazan Suriye İsrail var lehber havdi. Yani ne kadar Suriye aslında Türkiye anha politika ve terva yani لتدري نحجة ولا همبر إسرائيل ورا همبر هبده كوناوي يعني مالسف يعني هم تركيا هم دولتي مي در دوره لهمبر إسرائيل يعني عندنا قواعد قوي من وقت يمني يك إيراني يعني وقت دولتي يعني كلها عندنا وان مجنات فقط جبونا بأبجاجي لحد دري ناكل أو جشياتني يعني او دولتين ان مزدد مثلا او ملتين او يكيا ملتا يعني شادري وان بوم بدكن يعني لحد انا نا اسرائيل يعني وك حلق بيا يعني وك كوريك ام بيجن قدس بيا لحد ورا همبر يعني ناس ناكه ام بيجن ناس او بيمان وفلان تكتب نزانه وجبون يعني او قوتا او هيزك او من سنه تقرا يعني بينك بنا دولة المسلمانة دبينا أو دولة سروك دولة المسلمانة دبينا يعني حتى نكو أو سروك المسلمانة دولة يعني يكتيا خنكن إن باه بدوه لهمبر إسرائيل لهمبر ظلمي لهمبر ظالمة تنجي قبلن نكن وقت يمني وقتك ورا بسكن هناك بدل جي ندنا برشاف إخوة يعني أو كشتنا إسرائيل وإشغال كاريا إسرائيل ولی سوریه جی بردوام بکه ما مستوی لبنان جی دوام بکه ولی امبیجن اب آفید ولی جمعیت جی بومبه بکه یعنی او اخلاقی وانه اونا الانسانیت الرندیه فهمناكن اونا لهيزه فهمتكن القوات فهمتكن على بالي ابجي نها للتست دولة المسلمانة ترنا مع سمان كيك يحيى بريز كيك عثمان ويكي جو تركيا ناخوازه رژماسیونیست را وره همبری هف تیکوین سنگا هف دو لت جبهی بشکلی کی وها پیرا روبرو وره لگور و درالی تدا اوه چخاص ممکنه یعنی ترکیه العالیه کی پولیتیکایی کی دمشینه سوریه دا رژماسیونیست به پروا سوریه دا گاف پیش و داویجه ایریش راست که یعنی اره امویا نابیجن ترکیه اردا سوری دستای سر یاجی سوریه خواب خواهد ترکیه خواب خواهد سوریه ده ام ویا نابیجن هر چخش عالی پولیتیکای و تخوازل و در هنکت تشتاب کجی لی نه اردا ترکیه او در تبی وی آوایجی رژماسیونیست بوانگاوا حتی هفتی بری ایریشاکو هرمکی کرد لوی در لگور هنک آگاهیان لگور هنک داخویانیان هن مهندسی ترکشی لوی در
حیات خو هنداکرن همولاتی ترکیه و یعنی پیش روژه ترکیه اوی ویان نده برچاوی خو اره ام روژه کی امی رژیم سیونیست را روبرو ورن همبری هفدو یعنی جبر وی از وی دفع بلای بکم از همبر وی حاضریه کی آماده کاریه کی بکم از هی دجوارتر گاوا باویجم یا لگور و اف سیاسته کو آنا تی آجوتن معقوله یا نه كيفاتي يعني سياستا يرو مشاندن يعني وقت مقبوتي كيفاتي بريان هاجي يعني تهلوكا هي فقط في تهلوكا هاني ولو يعني دكيكي حياة دجبن إريشي منك دمكي أم إريشي وانك كله تفهم كرن يعني أبياجي نشار السرية يعني إيرو روجي دي بريجي بما دبان برنامج ديجي آني زمان كيفاتي يعني سالا يعني 2024 دجي فيه البجارتنا يعني سروكاتيا بلديات دجي دور دجي هناك بدل دا يعني اختاري فقط بقلب وينا بشتي وينا هناك قافن آفيتن يعني نقن آفيتن فقط قافني كنت بيجي بس بن بياخد تامره بيجي كي gerek كيفاتي يرو تشاوا يعني اف محاصره اف يعني كومبوجيا غازي ويش امحاكرنا الغازي ويش راجل نسكني هر بهن بهن قاف بقاف gerek قافني هين زخمتر هين يعني شديايتر gerek حكومتي بابي تانايا يعني انا كي يعني تمام هش انسان ديك يعني ولو يفهم كرين هم بدستي اذربيجان يعني ام بيجن بترولا يعني رجماسيونيستر در جهيلك دجي ليمانا يعني جميع وانا اك اليكاريتن بينا بياخد مال دشينين يعني رجماسيونيستر اوانا كي يعني راس براس بيشاوي ناخش نهاتي كرتين كيفات يعني راس براستا يعني حكومات دفيناد قلق يعني سؤال بهالشيء انسان دهنه وهم شيء يعني دفي مسألة كيمياء وجداني دشي يعني راس كيفاتي وقت ميراوي شراك مردر كيف ميداني ما فكي يعني بين الملل تمامي نابينا دولة دشي gerek وري ناس كرين gerek وري قبول كرين كي 2 مليون انسان وشراك كي جنازة بمري حق مر دولتها هي حق جيراني دولة جيران هي كأمبيجن نان كي يعني ياجي آفكي بكهين استر وان إنساني دبن محاصرائي يعني جبو وان ببكانا ما داهي باب gerek آليكاري بإذنا و دولتا رجما سيونيست يعني ولو كجفيا بسبب حربي داهي gerek يا تيخستانا تشابي فقط ناخن تشابي خو كيفات يعني تهلوكا وكاوي باش بد تحف ددن يعني ام تشاو بيجن يرو دولتا تركي اقتدارا وينا يعني وآماده نابينه جبوك همبر يعني أمريكا تشتكي تيخ الشعبي وفيا خطا راستا يعني إيرو أم بيجن بازاري قتين كرن سياستا يعني رجماسيونيست دمشيني كيفاتي نبتستي رجماسيونيست لا البرتشتية إيرو هر تشتكي تيكرن بدستي أمريكاي إيرو بازار جي وركرن بدست أمريكا يعني فكرن مذاكرة وركرن بدست أمريكا فكرن هاي تشتي هي بدست أمريكا في يعني نبتست رجماسيونيستية جبر بينا يعني تركي إيرو الشرط إيرو ده وينا ناخذ شعبي وبينا يعني في يعني وينا والهمبر بان تشتاني ولو اما دهيه يقولوا حاضريه قولوا خوش نابينه بله بربينا باش بدخينه في تهلوكا في إريشا ويجي رجماسيونيست ولا باش بدخينه كيفاتي فقط شقيسي باش بيجي بخينه نيرو ولو امبري خند رجماسيونيست ببري قبتنا وأوي بلا خد البخ بله ما أنا وابا يعني نحوجي إنسان بخافينن كيف بيجي هاي رجمات سيونيست أوي المالا خروني يعني چونكي أوانا
سیاست آوان لسر خراکرنیه لسر تحقیری بکرنیه که پاتی ببنرن نتنیاهو حد خواه يعني درباس دكي كيف واحد دي وينات بنيجي يعني يكي وحشية يعني خوين مجك ديكتاتورك ظالمك يرو افسر دو صالاي خوينه بدخو خوينه حياة خود دومينيك كفاتي تبيجي كي بالبر سري خو ام خلافتك ناخوازن يعني في خليفه دبي ارديدك تبي ادويناس ناك بله مالا واقعك ما مسته تبحثا خليفتيه دكين وتتبيجي كي دبي ازبر سري خو خليفتيه كي ناخواز كي يعني فقط يعني دناف دولتي دنياي دناف دولتي مسلمانه هنا كوري دغو بر يعني هو تغا دوان مينوتي دو وسائل ده يعني دغو اردوغان دقي خل برفان يهوديا رادك فقط مع الاسف يعني او تنيجي يعني دكجي دك نغناكي فقط برغي غافي يعني راستا ناي ابيتن بله غافي ديتبار انجام ديتبار درناكبن هولي اليوم تليوان خوازه بدستي امريكا بكن نقد بيجن يعني بله مالا وآبا كيك عثمان لتركيا جي يعني جانا بروتستو چيدبن بلكي وان بروتستو جانا لغور قانون حقوقي هناك پیش وجي بچن يعني بلكي هناك بروتستو جبركو وحشتو قطعامك مظن سر اردو آخا غازة دباره اولویدر ملتی ویدر جبرچینا دمرن ملتی مجی لترکیه جانا پروتستو راست کن بلکی لهمبر وزیر کیجی پروتستو بیکرن بلکی رایدار دولتی بلکی لپیش سروکومار جی پروتستو بین راست کرن یعنی اف دوان پروتستو یا دهنه کسته نبن چاف کرن جالی پولیسان و یا جی هیزن اولهیه یندن وها بشكل كي نه انساني معامله كلوان تكرن وقت سي 4 دقيقه سر مساله خبر بدن امي هر نابره ما مستددين قواچنيش گود يعني تركيا يعني بهلا يعني بوليتيكا خاي يعني اي درباج بو اسرائيل يا بو عليا فلسطين يعني الثاني بدبلو هلا دبلوماسي دا هلا سياسي دا ام بيجن بركي هناك بيانات خود فهم علي كارن بركي زیادتر یعنی لپاره بیاناتی وان بیستای تروره و آنها تروریستن بیشتر بلکی نه اثباتی خوشی هست نه کرنای اثبات بله هم دستحی دنیرن یعنی قال انسان يعني انسان اهلي وجدان جبور رزق قضيه جبور انسان كلورا مسلوم بندست يا بنشاف بنا يا تين كشتن يا وكيد مالوان طالان بنا باراندن جبونا وان دغازت تركبن قلانا مجنك بوتستو يخو بكن او بكن تي ام دنيرنكو يعني بشكل كي برزيداتر جرانتن انتروانا يعني وقت استنك تيرورستن يعني وان بتشاف دكن تحمل ناكن يعني او شيء كان صور ذلك برمزنا يعني او تشكي غريبه يعني يا قوتني وانا راستن يا صحي دكن نراس يعني او تشتما وقت هنا اخواني يعني جبوا لازم للبيت دريالك اخو بدا يعني بوليتيكا تركيا تشوانا يعني او انساننا يرو ام دريريكو دبي التجاره خبريه يعني كلك جت الزمان يعني او تجاره تمام ذكر ترى قلت لما التجاره خبريه اذا ام فريد نيرن هناك الايمان الميكسيني يعني البحر في ودرنا كلك الايمان وان هناك جشتي تجاره رادن دارنا اسرائيل هناك انسان جي اهلي وجدان جي توازن ببروتستو يعني ديفيجن ام اشتغلك ام كيكا مسلمانا يعني قريب وقت ما تشي نبا ما بي حقيقي انساني ما انساني تين هو اللي درد كردن بروتستو لكن يعني او تشتا مثلا ام بيجن تكي تروريجي بروتستو يفنا كان يعني كان بيجن بلكي هلا تروريدا بتفكرنا لو من شاف نيات ام دنيرنا يعني بفي شكل اننا يعني تماما هلا انساني بروتستو لكن اللي بله انت فيجي التعامل ناكن يعني هندر انسان قالك بوليس مثلا ام بين قالك زياده كران هبرواندس مش قالك نتشتكي باشا يعني يعني ام بيجي دولات على امريكا انجلترا فرنسا هنا كما مستل الدولات الغربيه هنا ما فيه حق ازاديه دا قالك زياده البيش ما ما مستمريه ابدا الراس كتب مدرا زيادة ما ذكرن يعني
عملی خواهی کسی که من ترکیه بنشاب نبود ما مستمنه. بله تکلیف قانون المجلسی کر هون و تکلیف چواد خوینن. که فاتی يعني تكليف هذا فاري وبهناك يعني تشتكي جبو تمامي كمالي تهلوكاني يعني ويشغاق اف تهلوكاياجي عائلي يعني تهلوكي خوش فانا ابتيخ بن هناك يعني عبر فانا هناك جزاهب شو بيجن ويشغاق اشكري بيجن هناك رابن فحشي بكن بيجن يعني تليد نري بارقا بالدراب تندرنا جيني حركتي غيري مثلا مشروع غير مشروع امبر بنا هناك جزائر وان هبن بياخد تام بيجن تشتيكي يعني بيجن مالبات يعني جنوميرتي افاكرين هناك يعني فكرني ياخد يعني اب تشتيكي وكاوي لقبتي ام بيجن او تشتي وري بانا تجداري يعني تجبرن قبول كرين قانون جزائي دي جبو بنا يعني تكليف ديواني بو وتكليف مقصدا ويناجي مالبات يعني ورم محافظه كرين راستي كيفاتي يعني بلكي جهلا پروردهی دي ام بيجت 12 سال يعني پروردهی مثلا بالدوام بكي وكي دي كيفاتي بلاد نرى جهلا كده يعني انسان كي ام بيجن يعني عائلاكي آباد كده بيجي كي تهين 12 سال تنا كريج بو چتا مثلا تزوجيه تبنر الهلا اجدبلاكي ام بناء تشويقي بالباتي بكن ام بيجن عائلاكي آبا بكي يعني آبا كرنا عائله بخوش كيفاتي او جي كاركي يعني شغلك يعني او انسانانا بزو بزو نقدر حياتي يعني طبعا بيجن كيفاتي كيلو تشتكي لهمبر مالباتي يعني تهلوكات مالباتي شو تشتكي كي ام انسان درنگ زوي هو شغاق ام رابن يبلاغ ام بيش بيا بلا تشويق بيكر ام جزايا ناجير درخين ويتشاوا ببي يعني ويتشاغي مالبات بي هين بيتر تهلوكا جير تشيب ببي همشي تهلوكا كيولو كيفاتي يعني هم إيصال يعني بو صالة مالباتي همشي هناك الرقم نيولو استاتستيكي يعني هاتن قوتن اشكال كرين قلت كي جو يعني هاني ام بيجن الصاله 2007 وكيد بياخذ الداويه وينات اوي زيدبونا سا تركي وهين هيك الرقم يعني بنيا صفرير فري قلت يعني زيدبونا وينا يعني بفي هواي تهلوكاكي وي نفوسا تركي وهين بيتر اختيار بفي اوي نفوسا كينج يعني اخر بينمينه في هواي إجبر بيناجي أو شغاقي شتيقي يعني جناه بياهوطا وحوش بن بياهوطا مستهجن بن أشكري مثلا هم تليد نرى كيف فاتيش سبي حياة باري التلفزيونات بحثات تشتكي يعني استثناء يعني جناه فاتي كرنج طرف شخص كيف استثناء من فريد يعني عادي بويرايا من فريد تليد نرى بقي تمامي توبلمي حرو درو تيكرين بيا تبي حياة باري نرق على بيادك يعني او يعني برنامج بروجينك تلفزيون هذا تينكرين جبو افانا توجورن قبول كرين جبو فانا منعوان وركرين جبر فيناجي دي قانونا رتبكي دي جي هناك وهرتن وستن وركرين دوبي تكليفا بدا باريدي افياجي هي يعني هر تشتي كاكي فاتي دبي ابيا ازاديه ابيا حريه özgürlüğü دبي يعني دليتا تشوف خوازت تبكي تشوف خوازت التلفزيونات بيش ما وري دبي كيف يعني هاني تليد نري ايرو ديزيه التلفزيونات جي تيك شاندن نلغور يعني كولتورا من يعني نلغور في حياتا ملتي ما ملتي مسلمان فقط او تشتكي التلفزيونات كين يعني ساعتها دي سي لسيرفيات تيك شانن كيفاتي يعني اف ديزيانا ب ام بيجن بلكي بصالك 2 سال 3 سال دوام دكت جاري
مثلا قسم كي جاري هفتي كي دردخين وفاناتي تلي دناره يعني تشتيولو منفرد ككيفات يعني هناك انسان قال السر يعني هندري مالباتي دي نتشكي وريت ريد نري يعني نت هندري مال يعني نابينا الزواجي يعني ريد نري تبي زاروك بيويزا تشاواتشي بيدور اشكاله بوي وسائل يعني تمام فيلم تدنري او فيلم سر جنه ابا بله او بمليون انسان تماشا دکن وقت گنه بله کار بيجي كي سربست بيا او طبيعه ازادي حريه بيا يعني خو ifade كرنه کار تشكي وري بيجي بله كيك يحيى القانون رو تبتدي هناك هرتن دافاريت بتاخد يعني دايت مجلسي باناجي يعني باشن كيك فاتي جريك بان تكي باناجي ابراستي يعني حكومات السلفانا بفكر او بالتالي تبيجي كيما يعني بقوتني بيجي زي مالباتي محافظه بكم في هاوي كارنامش بله ما مست يعني از دورا گوتنه بدم كيك عثمان خودی جو راضی به وقتی ما جبر که مجاره کمان دژی هیا ام سربی مجاری او کیک عثمان جی گهداری بکن کیک عثمان لگور و تکلیفه هدا پاره وید مجلس ده وکیل نخاسم وک آخ پارتی کل سر مثلا مالبات هشیارن یا جی خوشیار دادن ناس کرن ولی خودیتی بکن لورا دماکو لگوروان رقم فرمی و دولت سروکومار حکومت وها وک امبیجن تعلقه که مزن به مسئله حسباند به وصال 2025 سال عائله اعلان کرده دوی د مجلسی ده جبوه هن امبیجن رزگنامه بن قانون بن و هن سراسکرنه دن بینه چکرن و اف تکلیف چوا لمجلس تأثیر بکه؟ أنا مست يعني أم واني كان بيجن أو بوليتيكا حكومتي الهمبر مالباتي وبوليتيكا الهمبر إسرائيل يعني بقولتني فرقشة لكرني فرشاشة يعني بقولتنا قرق سروك وزير أردوغان يعني او سالم مالباتي ويستانك زدتر زاروكا بكن امزورا برا تشويقا برا دكين ارتاريا برا دكين يعني قالك بقوتنا بشورا خوشه يعني خوش دكين وحتى جبونا في بلانا يشكلنا بدي او سالك وزيرتيا مالباتي و ايلم بلانيه جمانتي هيا لبلم دنيرن للصحه يعني هلا كرني دا ما لسه بس مدى برتشتك تنايا يعني وكا أبي يعني وقت قلت دي أو بيمانا إسطنبول جي كلك زدت البولي ما وتستيرو اتكاوي هبوج بالنافي أو بيمانا إسطنبول كلك هناك تشتي دجي أنا رزق نعمة درخصن يعني هناك بياسة وقانوني درخصن لبالي قدرة قوتن كل ما بيمانا إسطنبول مشتون دا مقاومة ما إيطال كر لبالي عبدن يرن تسجيل وان او قانون يكون بنا بدا بركتنا جينا بردوام ولا حق دري تسجيل واجي لسر انسان هيا ام دنيرن يرو انسان كو حجد سالي تشوفتر زوجنا بغورا ياسا قانون التركي انها او ناس تشتر حقنا الدينين ودر حبساد انا زاروك وانو بيدك وانجي بكس الاستقرار الكولانا بكس معنا يعني إيرو تدي دبي تركي دبي بونا ترشو بونا نحنا ترشو بونا ترهيز يعني أو قلتنا يعني قال لك من شاشة بوليتيكا كشاشة يعني لازم أجر حقيقة تركيا حكومة غزة في هرم يعني كامل في جوا كامل فيها بين لازم المالباتي حديد الكذا يعني أو غافا هدافاري قال لك غافا كان مهمة يعني مثلا شيء مثلا ثانية هدافاري أو مثلا او انسان كل في حياته خود دومينن او مثلا وانجيا يعني اگر ام جد گشته كدانا اگر او گشتيا اوي بگره خود نكري او دنال اوي دا او گشتيا تك ورا سري ام دي مثلا تدا ضرر ببني يعني مثلا ثاني يهودا فريجبون اوي لازم كل مجلس دا زيادتر بلكي بالحسب او بارتيين كده بين ام اسلامينا ام اهلا اخلاق ام هلا معنوياتنا
ببینا وی خو پیشتا کرنا و بلکی اوضاع يعني وقت استيتما در رأي إنسان وسطنا وصف خود در سنة پیشی يعني أو بارتيانا لازم كوز ديدتر بشرط ومشت يعني دستگه بدنا هدافاري تونكي أو قانونا كو هدافاري دايا مجلس تي دوازا كو ريا خرابية ريا كو إنسان ما وجواكا ما أخلاقي وان خرادك مالباتي خرادك بجواكي خرادك دوازا پیشيا وابشتارا ورا قرتنه لازم اكو امجي يعني او بيتو بالمين بركي نخلي واحد دافاري هر انسان يعني كل في مملكتي دجل هر انسان لازم دبي مالبات اللي بيا بيلا جموك مالبات اللي بيا بيلا لازم جزلتر وقفرنا ابيتني ومجمجديش لازم ورا بنكرن يعني او بركي جبونا او انسان يكون لمجلسنا دويجن ام اليكاريه مالبات تغازن ام حلاق دوازن ام معنويات دوازن جبونا وانجي وي ببت تستك يعني تست وانجي ورا كرني امي بيجي ببينت وانا بركي ايرو تدي سعادت بارتيسي سروكي سعادت بارتيسي وهدا بارجي عطنا باها بدو وحتى زكريا بريز زكريا بيجولي قلت يعني ما مجالك مجدي لسر مالباتي بو لسر ام بيجن جواني ما بو برز زاروكا بو لسر يعني جواكي بو اخلاق بو معنويات بو او قانونكم مدعو مجلسي ام دوغازك وسعادات بارتيا سعادات يجي يعني جمره اليكاريه بك ام دست بهفتن ام دوغازك هلا تشتي رندا تشتي قنجدا ام همو مسلم همو بارتي بهبر اليكار من دست بدنا هفتو جبونا كو او جواك مد فيها بمينه بله باش مالوا آوا که یحیی 3 دقیقه از دوره خبردانی بدم و که عثمان مالوا آوا 3 دقیقه هر میوان کیمه سر مجرد داویه ام گوتنی خو بیجن لورا وقت مجینه ما دم کی بری ام بیجن پیواجو یکی هات دست بکرن جالیه دولتی و جبوکو پکیکه چکی خو دفجه برده و لهمبر ترکیه لهمبر ملتی نخواست ملتی کو کردن زیادتر زرارج چکی پکیک دیتنه دف چکا برده öcalan ام بیجن örgüt آخوه ریخستن آخوه هلوشینه و تصفیه بکه خباتی کی دست بیکر بله اف خبات روی کیوی و شاری هیا هن معلومات در حقیقت ده پرتنجی جالی حکومتی و رایدار دبیجن اف نه ام بیجن بازار کیه اف نه مسئله که امیتشکی بدن و ونتشکی بدن ما Ömer Çelik do diser medya jvaki de beyanatı ki da go dnez de ve öcalan gazi le PKK bke u örgüt xwe fesih bike. Kek Yahya Turan çi dixwazin ser bibêjin? Kefati yani tabi meseleti xeberdar em bêjin gavnî yani çav hîn ne hatin avêtin yani bakın bêjin çawa yetek bu bir taraf yani örgütü ve hat beyan kırın ku yani yetek fani yuhayyi fakat diktijan tarihi yani rojavi na evyahin tayin nektetne cezber ve na vuru yani kurgutna vakti guti Ömer Çelik evna go rojni yani nezik de ku pek bej azi plan ji emiz ki xot tayinen jihela dedi hela askeriye ji wari kutun ku يعني روج مثلا وجهاجي يعني جيك ويتشكي استحق فاس تحناج دس قتين او انا ويرو جي ويناوي بيت جي عيني زمان دا يعني يعني راستي وي جوار ورغوتن او جي يعني وان تشك يعني دس قدوي دين ويدرا يعني جيكي يعني تعين كيري كيفاتي وجهات تشتكي وري انكي وري كرين وداویا و ناده بکار این گاونی بچکلی و یعنی چهوایی و بیابتن تو رود این مرن نکارد سریا یعنی تکی شروعی هیم بیت تربکه فقط آگی ایرو دروجه ویده آگی هیم بیت کرک آگی لازمه که ایرو ورک کرن که اف
راست راستا تكي سلاحيش إيروبي في كدين يعني رجاوينا تعيين كرن جيوينا ولا تعيين كرن وأريم فهم ولا فهم كرن تمامي طرف تمامي جواكي في أري باي يعني سلاح دانينه يعني أف فيا إن قابل راست بالراست هي نهاتية أبيت كفاتي حتى إيروجي أفتشتيجو تجي السر يعني نية يعني وقت قلتي حتى نبيان كرن فقط رجاوينا هي نهاتي تعيين كرن. بله يعني هي پیشروج و چه نشانی مبدا ابن خویایه که عثمان کرم کن 3-4 دقیقه اونجا سر به مسئله فکرین خو بینن زمان کرم کن. ما استدی او مثلا کی تدی بلکی تقوت يعني ضروري فهنا يعني رويك ام دوبينن رويك جي ام نابينن رويك ام دوبينن لهمبر ملت كنت قلتني دبيجن يعني جمعت بازاريك تكتنها يعني هم دوغاز وقت شطابه ويبه دي شكل طبيعي ام دنير بهلا تجي انسان مجل هدفي يعني دم وقتی دمیجی دوازن دبیرن کتش گره قابر نابیتن یا نکس روکی پاکیجی دبیجن ولی زمان کی بلکه نرمک دبین اما بین گره لازم هنگ قابر نابیتن. امیجا و مثلا جوانا کی دریجی بوده اول ودلانجی هات کندن بیانات آوی مثلا کی دریج دبیه ام فهم دکنه که هنگ تشتی کو ام نابینن بندا هنگ تماس هنگ بلکی تشت هفراتین گوتن و مثلا چهار سر ببه لبلي قرن نيرينا من كوفا مثلا دريجبونا ويستخدم او يا يكمين زيادة أوى يعني فكاكر تنين دناوا تركيا دا بسكريك غناوا تركيا تنين يكو أما شارستر ببا أو بسكريكا سوريا جي نيجاكيوي هيا أم دنيرن العراقي جي نيجاكيوي هيا لبلي حتى كل واد درنا أو مثلا شارستر نبا لبلي تركيا جي شارستر نابا جبونا وي تدي حكومات سوريا وما بين القيادة دا هناك تشتهنا فجي إجا في مسألة دا نتن تركيا أمريكا تدايا ممستا إسرائيل في مسألة دايا يعني أم بيجي بلكي هلاكي فاركي إيران فيها روسيا فيها يعني أو مسألة كي بيا مسألة كأمرين دولة درواجي في مسألة دانا وتدي استروكب وعراقي وجي في حطابي ورا تركيا كي ورا تركيا بلكي يعني مجارك جوايا يعني جبونا به مثلا كانكي فرابيه جبونا به تركيا دغازل لحر دري مساله شارستار بك الهندر تركيا بمساله شارستار بك البته ارتي امين اوي بنيرن يعني روجاوي بيش نباكا في تشاو ببا مبينن بله على بالي مطلق قفرنا عبيتن يعني او مثلا قال لك هاتين قوتن بالي ورغا نامينه يعني اما هيك ادم وي تقدر شيء بي ما مستوي ورا قفر عبيتن اللي بالي تشاو ببا انجا بيش بنيرن بله مانوا اوا لکولینر برز عثمان گلباخ و پارێزەر یحیا توران ماڵەوە ئاوا تەماشاوانین هێژە ئەم هاتن داویە بەرنامە خۆی حتا هەفتەیەکردن بمینن خێر و خۆشیێدا ئەمانێت خۆدا بە